makuru ya Top News TV. Nizere ko uri hose ukomeje gukora subscribe kandi ukomeje no kumera neza. Reka nkubwire ko mu gihugu cy'u Burundi Kiliziya Gatolika yatabaje ababurirwa irengero. Inama y'Abepiskopi Gatolika y'u Burundi Sesabo yatabarije ababurirwa irengero ndetse n'abicwa bazira ko bafite ibitekerezo bya politike bitandukanye n'ibyabo mu ishyaka riri ku butegetsi. Mu butumwa bwo kuri wa 15 Sebab yagize iti abantu bicwa nabi mu gihugu cyacu cyangwa bagashimutwa bakabarirwa irengero kubera impamvu za politike cyangwa izindi nyungu baraduhangayikishije. Dufashe uyu mwanya twifatanya mu kababaro n'imiryango yabuze ababo mu bihe bya vuba. Abepiskopi batangaje ko iyo umuntu afunzwe n'inzego zibifitiye ububasha bakwiye kugezwa mu butabera hashingiwe ku mategeko, agafungirwa ahantu hazwi kandi abagize umuryango we bakemerwa no kumusura. Zimwe mu mpamvu zituma inzego z'ubutabera zikora nabi nk'uko b'abepiskopi babigaragaje harimo abanyabubasha bazigenzura mu buryo butemewe n'amategeko bakazifashisha bakora ibyaha. Ati hari abakozi bo mu butabera bagaragaza ko bateye impungenge n'umutekano wabo kubera ko bamwe mu bayobozi babatera ubwoba bakabahatira kwica amategeko aho kurwanira ukuri n'ubutabera. Abepiskopi basabye inzego zishinzwe umutekano zirimo igisirikare kurinda umutekano w'abaturage bose nk'uko biri mu nshingano zazo mu rwego rwo gukumira aka karengane. Bagaragaje ko kandi hari ibimenyetso byerekana ko hari abaturage bashaka kugarura politike y'ishyaka rimwe mu Burundi baheza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagamije kubuza abaturage uburenganzira bwo kugaragariza ibitekerezo byabo mu gitangazamakuru cya leta no mu nama. Bati mu hashize h'igihugu cyacu tuzi ko Burundi bwaranzwe n'urugomo rwatewe no guheza no gushaka ubutegetsi mu buryo bukabije. Uyu munsi kiracyari ikibazo kuko hari ibimenyetso by'abashaka kudusubiza kuri politike yahahise y'ishyaka rimwe. Abepiskopi basobanuye ko aba bantu abari mu mashyaka atari ku butegetsi nk'abanzi, bityo ko badashobora guhabwa imyanya iyo baba bafitiye ubushobozi. Bagaragaje ko kandi hari ibyemezo leta ifata ndetse n'ibyivuga ariko ntibitanga umusaruro ufatika biturutse ku kuba udakurikirana ngo imenye uko bishyirwa mu bikorwa. Mu gihe Uburundi bwitegura amatora rusange muri 2025, abepiskopi bagaragaje ko bifuza ko yazaba atagira uwaheza, akwiye kuba mu bwisanzure kandi akaba mu mucyo ku buryo umusaruro uzavamo uzanyura buri muntu wese. Abepiskopi batanze ubu butumwa nyuma y'aho Minisiteri y'Umutekano w'imbere yangiye Agathon Rwasa washinze ishyaka CNL gukoranya inama y'abarwanashyaka igamije gukemura amakimbirane yari tutumbyemo kuva muri 2023. N'icyemezo gihabanye n'inama Perezida Ndayishimiye yari yamugiriye mu Kuboza, kuko we yari yatangaje ko Rwasa ari we wenyine ufite ububasha bwo guhuriza hamwe abarwanashyaka kandi ko afite uburenganzira bwo gusenya CNL bibaye ngombwa cyane ko ari iye ku giti cye. Ndayishimiye yagize ati umukuru wa CNL nabe umugaba avuga ati kuko njyewe ndi mukuru, abo anyoboye mwese muze hano twumvikane twikoreye mu menyo y'abasetsi tubipange neza. Ese imitwe itemera demokarasi muri yo yazana demokarasi mu gihugu cyacu? Ngayo nguko mu karere ntago byoroshye. Reka munyemerere rye mu gihugu cya Kongo mubwire ko Goma yugarijwe, abasirikare ba leta bari kurasa abaturage ku manywa y'ihanga. Umutekano muke ukomeje kuba ingome mu mujyi wa Goma, aho abantu bitwaje intwaro barimo n'abasirikare ba leta bamaze iminsi barasa abaturage ku manywa y'ihangu. Bamwe barimo abasirikare barinda perezida batawe muri yombi bashinjwa ubwo bugizi bwa nabi, ariko ko kugira ngo ibintu bijye mu buryo birushaho kuzamba cyangwa se kuba bibi cyane, nibura imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko kuva ukwezi kwa 4 kwatangira abantu basaga 10 bamaze kwicwa barashwe mu mujyi wa Goma. Impungenge ni zose ko umutekano ushobora kurushaho kuba muke muri Goma igoswe na M23 yuzuyemo abasirikare mu bwoko bwose barimo ingabo za leta, izaroni, iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC n'imitwe yitwaje intwaro yagiye itsindwa n'uduce twa M23, utibagiwe n'urubyiruko leta yahaye intwaro iritwa Wazalendo. Gushimira rero dukomeje kubananya, nitwa Patrick, ukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikurinde.